dosta stvari iz detinjstva ostane urezano za život. Kao na primjer krenuli bajsevima na Galovicu, ali samo do Galovice, Pavo vozi Borisa na korpi pozadi dok ja vozim Kiću na volanu. Kića je moj burazer, pojavio se i u prethodnoj epizodi. Šraf na Pavinoj ponici se uporno odvijao, pa je Boris morao da bude nosilac francuskog ključa. I vozimo se mi tako ka Galovici kad nam na put izleti Sada mora da padne neki disclaimer, pošto već imamo jedan video sa hrčcima, pa sada zmija. Mi smo odrasli u vreme ovakvih telefona. Učitavanja su bila duža od samih igrica, igrali smo se napolju, vozili bajseve, pravili pasuljare, praćke i uvijek je postojala mala šansa da neko nekome iskopa oko ili da pregazimo zmiju, na primjer. Ali možda jedan od razloga zašto ovi momenti ostaju urezani u sećanju i jeste taj dodir sa našom neizbežnom sudbinom, konačnom destinacijom koju svi delimo. Možda je sve ovo samo simulacija i možda su ti keyframe-ovi života u stvari samo save-ovi. Uglavnom, nikada nije bilo namerno, osim možda sa paukovima. Neki od vas provereno ne znaju ni kako se love paukovi na konac i žvaku, pa se posle ubacu u arenu i nahuškaju jedni na druge. Bole vas tuki, sad imate Overwatch. Nego. Znam šta ćemo. Čujte i počujte, ulovili smo zmiju. A svi znate da se od zmije prave kaiševi i čizme. Od ove može bar kaiš da se izvuče. Eto ga, dokaz evolucije. Dokaz da su zmije ranije imale noge. Nego onaj kaiš. I evo onog dela gde radimo engagement sa vama. Ovoga puta smo pripremili dosta više pucava i hvala vam na tome, ali ako vas nema u ovoj epizodi, znate kako kažu, više sreće sljedeći put. Pa da krenemo. Ilke 03 kaže: tipa sedim ti ja u busu, sve okej, mi na raskrsnici samo prolaze kola pored, počnu da gube kontrolu i samo pred mojim očima ubije pešaka. I imamo još jedan sličan. Igi 716 kaže: znači ja sedim u busu i onda puc udari pešaka na Slavi i onda mi ne znamo šta ćemo da radimo i vidimo taksi. E vidite, ovdje imamo istu situaciju i dve različite reakcije. Ilketu je prizor teško pao i ostao urezan u sećanju, dok je Igiju ostalo urezano to kako mu je neki lik skočivši pod autobus promenio planove pa sad mora taksijem. Neki bi ga nazvali malim psihopatom, ali ne i mi. A Gađanski kaže: sedim ti tako ja u autobusu, slušam muziku kad ono pored mene sedi neka cool, seksi riba. Ja joj je zapamtim i na kraju na treningu dođe ona kao novi član i smuvamo se. Na kraju mi je zvonio budilnik. Simsic 023 kaže: ne kapiram poentu ovoga, ali sam komentarisao možda budem u klipu.